Sifita amazi se bino bigoro. Sifita this speak in Rwanda. Hago amazi abageraho. Ndavuga n'aba bana. Koma y'abantu bakuru bajyamo sebo. Ajyamo ariko ayasize telefone. Nyine nibyo narimbuza asiga telefone ku ruhande. Mbonye agiyemo mbona amazi ari kumujyaho. Aba ari ubuntu. Kigali iraryoshye ubwo ko bavuga ngo iki. Hano si ku boro ya Simba se. Ese nuza ya Simba. Si ibiciro bisanzwe nk'andose. Jeri nangahe? Oya kandi ubona udupeti n'iki? Umugati nk'uwo. Harimo n'inkoko? Inkoko cyangwa igi? Ni inkoko cyangwa ni iki? Bashyiramo akanyama k'inkoko. Okay. Ahangaha niho bita kuri Simba Center ya Kagugu. Simba Center ya Kagugu nusanga hari enjoyment cyangwa se ahantu abana bagenda bakinyagiza mu mazi ari controle bakishimisha cyane. Ni ibintu byiza cyane bibereye Kigali, bibereye amaso. It's like you are in Europe. Thank you.